Добро вечер, драги гости. Навистина ми е голема чест и задоволство што денеска во Куманово, на моја молба, на моја упорност, дојде еден голем човек, пред све голем хуманист, кој има помогнато на илјадници луѓе во излекување на најтешки заболувања. Денеска наш и ваш гост, да го наградиме со еден голем аплауз, професор Милета Манојловиќ. Сега малку ќе прочитам неколку стихови кои ми ги напише професорката Виолета Арсовска. Во нејзино име вака вели: се обраќам кон вас со почитуван и инспирирана од вашите хумани дела, од вашата стручност, а пред се хуманост, желба да помогнете на оние кои им е најпотребно. Во ова време, не време кога преовладува она што е спротивно на добрина, човечност, хуманост, вие сте тие што заслужувате голема почит и внимание. Кога секој ден сме бомбардирани со вести за огромни људски жртви, загуби на млади луѓе, деца, жени, уништување на материјално добро, поклепа по пари, во заборав на највредното богатство, тоа е здравјето. Искрена надеж се луѓето како вас. Фала му на Господ што постоите. Со почит и благодарност, Виолета Арсовска, професор по пензија. Секој е добро, професоре Манојловиќ. Која е целта на денешната средба? Професорот ќе дојде не тука во Куманово да зборува како и на кој начин се лекуваат оние многу тешки заболувања, луѓе од многу тешки карциноми, како професорот за 12 до 20 дена буквално го елиминира карциномот. И не само карцином, туку и други заболувања, како диабетис, Хашимото, каротиди и многу други заболувања, бубрези. Професорот за сите тие работи има лек. Ова е вистина што го зборувам, а најдобро он ќе ви го објасни преку неговата стручна анализа и презентација. Да не должам многу, ќе ве замолам кога ќе заврши овој уводен дел, поставувајте прашање што повеќе, да добиете совети, бидејќи он е тука дојден исклучиво заради вас и подготвен е на секоја да му помогне колку може во рамките на неговите можности. Професоре, јас многу зборува, повелете вие. Dobro veče, braćo i sestre, kako to obično mi Srbi kažemo, ono što smo bili i što i sada jesmo. Hvala vam što ste u ovakvom broju došli da prisustvujete tribini narodne medicine, odnosno Centru za unapređenje, promociju i primjenu integrativne medicine. Ja sam profesor fitoterapeut Mileta Manojlović, bavim se ovim poslom oko 30 godina i mogu da kažem da se pohvalim i određenim rezultatima u ovoj oblasti, gde se govori o tumoru i kanceru na mekim tkivima. Vi ste i sami svedoci da danas zvanična medicina beleži, a to imamo i na internetu taj podatak, 3 do 5% izlečivosti tumora i kancera. Ja se, zahvaljujući zaokretu prema prirodnoj medicini, nalazim na procentu 85%. Neka je zvanična medicina 5 u 85 se drži se 17 puta. Zahvaljujući velikom broju pacijenata, najviše iz inostranstva i u zadnje vreme u Ribarskoj banji, gde je sin i snaha kada su se vratili iz Švajcarske napravili hotel koji želimo da pretvorimo u fitokliniku, bit će to prva fitoklinika u Evropi,
a na predlog doktora Vuka Stambolovića, koji je samo za 2024. godinu predložio da se izvrši nominacija za Nobelovu nagradu iz ove oblasti. Ne mora nagrada da se dobije, dovoljno će biti i nominacija, a ja ću biti presrećan da i dalje pomažem ljudima u teškim situacijama. Zahvaljujem se drugu Marijanu koji je sve ovo pripremio i vas doveo sve ovde. Nećete se pokajati. Ono što ja želim da kažem i na što bih želeo da ukažem, u stvari nije kritika ni zvanične medicine, ni farmacije, ni uopšte populacije lekara i ljudi koji se bave zdravstvenom zaštitom. Naprotiv, pripadam udruženju integrativne medicine, a to znači da svi sve znamo i kamo sreće da se udružimo, da delujemo jednako, a sa jednim jedinim ciljem i sa empatijom da ljudima pomognemo. Mi danas, svedoci ste i sami, imamo situaciju da jedan dobar broj lekara sa nepodeštavanjem gledaju na alternativnu, na prirodnu medicinu, što je stvarno ironija, jer svaki od lekara ili farmaceuta prilikom preuzimanja diplome polaže Hipokratovu zakletvu. Hipokrat je živeo pre Hrista, 470. godine pre nove ere, nije bio ni fakultetski obrazovan, niti je imao fakultete u to vreme, ni medicinu, ni farmaciju, ni stomatologiju. Kao filozof propovedao je lečenje uz pomoć biljnih preparata biljaka. Kako je moguće sada da primili smo neki papir sa zahvalnošću, sa oduševljenjem, a iza toga kad smo obukli beli mentil negiramo to. To nije u redu i taj zaokret prema prirodi na koji ja pozivam upravo je jedan od momenata zbog čega smo se ovde okupili. Drugi pravac izlaganja i, ajde da kažem, neke vrste edukacije je u smislu da ukažem na protokole fitoterapije koje primenjujem, jer to što sam pomenuo od rezultata nije čarolija, nego je istinski poduhvat i jedini način da se organizam isceli. Ono što bi moglo da podleže kritici danas, kad se govori o zvaničnoj medicini i farmaciji, je svakako podatak da zvanična medicina ima 3 protokola. To su hiruški zahvat, hemioterapija i zračenje. Jedan u šali ovako na jednom skupu kaže: profesore, ima i 4. Rekao, koji? Kaže, pogrebna oprema. Međutim, stvar je u tome da mi upravo pomognemo pacijentu, pomognemo obolelom čoveku, ne kao što to čine automehaničari, mehanicistički pristup problemu, da tražimo kvar i da kao na posljedicu delujemo isključivo samo na posljedicu. Ne, nego da to učinimo preko uzroka, otklanjanjem uzroka. 2 su osnovna uzroka oboljenja, samo da se podsjetimo, a to je toksičnost, zatrovanost organizma i pad imuniteta. Ako ta 2 uzroka otklonimo, vratit ćemo zdravlje pacijenta u stanje pre oboljenja. Dakle, ovdje se ne govori o lečenju, nego o vraćanju zdravlja. Velika razlika u pristupu problemu. I da bi se to uradilo i dovelo u takvo stanje, potrebna je određena empatija, sažaljenje. Mi danas opet možemo neku kritiku da uputimo na sistem današnje zdravstvene zaštite u tom delu gde se ne vodi dovoljno računa o pacijentu, o njegovom opštem stanju, o njegovim uslovima života, ne samo o tome da je on došao sa određenim problemom bubrega, prostate, dojke, materice i tako dalje, nego da vidimo i gde živi, u kakvim okolnostima radi, kakva je situacija u okruženju, kakvi su članovi porodice i ono što je vrlo bitno, taj softverski deo da se uzme u obzir, ne samo znači hardver,
telo toliko i toliko kilograma, taj problem. I to rešili smo, idemo dalje. Nego da vidimo i to kolika je njegova želja da ozdravi, da se izbori, a ne da se još unapred preda. Jer znate, i što kaže naš predsjednik Vučić, nema predaje. Znači, idemo dotle dok problem i bolest ne pobedimo. Da bi to uradili, potrebno je znači da organizam očistimo od toksina i to znači da delujemo s polja. Pa je s polja delovanje u stvari izlaganje protokolima kao što su kupka, obloge, irigacija, ispiranje, ubacivanje umetka, škotski tuš, sauna i tako dalje. A iznutra ispijanje melema samo jedan segment u čitavoj toj situaciji i u sve to i redukcija hrane. Pa bih ja samo sada, ne znam kakav je protokol, Centar integrativne medicine upravo se sastoji u tome kao poziv na saradnju, na opštu saradnju svih onih koji se bave zdravstvenom zaštitom, ne samo u oblasti zdravstva, nego i u oblasti alternativne medicine, jer pored fitoterapije postoji lečenje biljem kao što je apiterapija, gde je osnova med, možda oni koji se time bave to znaju, pa postoje homeopatija, po principu klin se klinom izbija, gde se koriste otrovne biljke, pa onda kiropratika, pa akupunktura, akupresura i tako dalje. Dakle, ako hoćemo da bolesnom čoveku pomognemo, da ovo, kako rekoh, da vratimo zdravlje, da iscelimo organizam, onda je svakako bolje i najbolje kada se svi udružimo, a kada upravo opšte stanje pacijenta sagledamo sa svih strana. Prema tome, to je jedan od momenata. Ovde imamo tabelu lekovitih biljaka i to je ono što bih opet naglasio i što je vrlo značajno. Mi, na primjer, imamo danas veliki broj literature iz oblasti fitoterapije, od našeg Jovana Tucakova, Dragoslava Životića, Marije Trebeno sa strane, Mičio Kušija, Brojsa i tako dalje. I možete vidjeti da veliki broj tih knjiga na kraju ima gotove recepte, protiv šablona sam i nisam za gotove recepte, nego za postulate, za pravila koja treba primijeniti. Pa recimo ono što podleže kritici, baš i kod ovih velikih imena, Jovan Tucakov, veliko ime u delu alternativne medicine, magistrirao je u Beogradu, doktorat je završio u Nemačkoj, dao je ogroman pomak, odnosno pomoć alternativnoj medicini, ali kad je u pitanju komercijalna strana, u njegovim knjigama na kraju su recepti, 100-ak recepata na isti kalup, 2 kašike biljne mešavine, pola litra ključale vode, nakon 15 minuta ili 20 minuta, kad se prohladi, procedi, pije pre jela, posle jela i tako dalje. Ne može. Za biljke, kao što su ovde koje vidite, ne trpe termičku obradu, to nije tamo naglašeno, a rečeno je u toj istoj knjizi u prethodnim naslovima da te komponente kada se zagreju menja se hemijski sastav tih biljaka, gube se lekovite supstance ili kako to ja obično kažem, dobije se mutna voda. Zbog svega toga danas imamo mnogo suplemenata, udavljeni smo maltene reklamom i upravo iz svega toga izvlačimo zaključak da na kraju kao da smo prevareni. Zašto smo to uzimali, dali smo toliki novac, izgubili smo dragoceno vreme. Upravo zbog toga što se to što je rečeno, napisano i nije ni sprovelo. Pa jedan od tih, evo vidite ovde koje su to biljke koje ne trpe termičku obradu. Recimo, vi ste imali iskustva, verovatno, sa belim slezom. Koren belog sleza se ne kuva, nego se jedna kašika stavi u 2 decilitra hladne vode da prenoći, ujutru se to procedi i dobije se tečnost u vidu rasova, prosto se kao lepak neki, uzimanjem po 1 ili 2 kašike te tečnosti možemo da razbijemo sluz, da pomognemo iskašljavanju i tako dalje. Ako bi beli slez prokuvali, oslobodili bi se tanini
To su komponente koje stežu kapilare, pa i ono malo sluzi što je moglo da se izbaci bez sleza, bez uopšte samog tog čaja, mi imamo kontraefekat. Takav je slučaj sa majčinom dušicom, sa lipom, sa imelom, iđirotom, mahonijom, Petrovac i već ovde bitke koje imate, i to imate sve u mojim knjigama. Nisam vam samo rekao da, zahvaljujući dugogodišnjem radu, pre svega moje bake, koja je sama brala bilje i oca, ja sam to podigao na jedan viši nivo i 2012. godine prvi put u svetu da se neko okrenuo uzimanjem krvne grupe kao polaznog momenta u procesu isceljenja, u procesu izlečenja. Vi znate također da zvanična medicina krvnu grupu uzima samo kada su u pitanju dva slučaja, transfuzija i transplantacija, znači davanje krvi i presađivanje organa. Zašto se tada pita za krvnu grupu? Vidjeli bi se posljedice još na operacionom stolu. Dakle, ovdje toga nema, jer po onom principu idi, sići ću te, tako da sve drugo sada nije tako važno. Jeste važno. I ono opet što neki od lekara, što mi je jako žao, pokušava da to omalovaži, pa priča se da to ima uticaj, ali to nije dokazano. Kako nije dokazano, molim vas, ako se zna da na medicinskom fakultetu u prvoj godini studija se govori o anatomiji i fiziologiji, o krvi kao supstanci koja sadrži određene parametre, između ostalih eritrocite, a eritrociti u stvari raspolažu ovim antigenima koji služe kao detektori da otkriju uljeze u našem organizmu. Uljezi su virusi, bakterije, paraziti i pogrešno uneta hrana, pogrešno uneto gorivo. Pa kako je sada moguće da može da se kaže da svima ista hrana, isti suplementi, isti lekovi mogu da pomognu? Ne mogu. I tu je odgovor na pitanje zašto je procenat izlečivosti ovako mali. Zbog svega toga nisam optimista da će da se problem reši u budućnosti, iz prostog razloga što zvanična svetska organizacija, čuli ste i sami, govori o takozvanoj zlatnoj milijardi. Koja je iluzija, molim vas, da ljudi tog nivoa koji treba da nam kvalitet života poboljšaju, a životni vek produže, govore o tome da nas je mnogo, da treba svaki 10. da preživi. Pa sada ne mogu ni oko toga da se dogovore, svađaju se, mnogo je milijarda, 500 miliona. Zaboravljaju da blokče iza njih, za takve, drži ovaj gore. Ne mogu oni da uređuju sveti na planeti Zemlji. Zna se kako to ide. I ovo što sada radimo, što pričamo, da ne bude izgubljeno vreme, moj poziv je vrlo jednostavan. Da se okrenemo prirodi i Bogu i da tražimo spas u tome, a sve je u našem okruženju. Pa da idemo dalje. Koji su tu savjeti i čajevi koji se mogu upotrebiti za koji zdravstveni problem, i to je sve zapakovano vodeći računa negdje o krvnim grupama, a negdje i o univerzalnim biljkama. Ta knjiga, samo nisam to završio, ta knjiga 2012. godine, Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom, znači govori o tome od kolikog je značaja to, da što je ono za krvnu grupu nultu bitno, važno i može da pomogne za osobe krvne grupe A, ne da neće pomoći, nego napravit će gore. A to je veliki problem kad je zdravlje u pitanju, jer često nemamo vremena da vraćamo unazad stvari i da vršimo novu popravku. Primjer radi, mogu vam da vam kažem, recimo jedna od komponenata koja je za pluća fantastična biljka je divizma, ali ona je samo za nultu i za A krvnu grupu. Za osobe sa B i AB krvnom grupom ne da neće pomoći, napravit će gore. Pa onda imamo za krvnu grupu, recimo, Echinacea, fantastična za podizanje imuniteta, ali samo za A.
nije za ostale krvne grupe. Pa onda da idemo za kantarion je dobar za A krvnu grupu, nije za ostale. Ja se nisam bavio samo kritikom, kao to što radi opozicija kod nas u Skupštini i uopšte, nego sam u smislu nečega što možda se ponudi, učinio iskorak jedan i bavio se malo istraživanjem, pa sam u svojim knjigama naveo biljke koje mogu da se zamene biljkama na koje insistiramo kod neke krvne grupe. Nije za tu krvnu grupu, ali nju može da zameni ta. A nije ova za ovu grupu, može da je zameni ova i tako dalje. I vremenom, radeći na ovom poslu, ja sam počeo pored krvne grupe, testa krvne grupe, krvne slike i ovog oznake samih parametara koji se odnose dijagnoze, počeo da dobijam i test intolerancije na hranu. Upoređivanjem podataka testa intolerancije na hranu, koji se opet vrši iz krvi, analizom, kod devojčice koja je imala kancer mozga iz Hrvatske, majka mi šalje njenu krvnu grupu, B krvna grupa, i 250 testa od 250 namirnica. Upoređivanjem tih podataka sa testa sa onim u knjizi o krvnoj grupi, zapažam da 46 namirnica ne odgovara tom detetu od samo 13 godina života. To je bio nov iskorak i nov, ajde da kažem, za mene bar zadatak i obaveza da istrajem sada na tom planu. Pa sam, uzimajući u obzir test intolerancije na hranu, odštampao drugu knjigu Kako pobediti rak i tu možete vidjeti koji je pristup tom problemu. To što se javlja kao promjena u našem metabolizmu vremenom, zbog neznanja, upornosti, tvrdoglavosti i tako dalje, je rezultat mutacije, promjene u našem metabolizmu. I mi se razlikujemo koliko nas ovdje ima po otisku prsta, po boji glasa, po obliku usana i tako dalje. Ne pitamo se kakva je razlika u našem metabolizmu. Također je ogromna razlika jer od 10 biliona ćelija, od koliko je sastavljen ljudski organizam, nije isti probavni sistem, ne odgovara svakome ista hrana, ista tečnost, isti lek, ista tableta, ista tinktura i tako dalje. Kada se to uzme u obzir, ta individualnost i opšte stanje samog pacijenta, da li od protokola koji su navedeni, na primjer kupka, masaža, obloge i tako dalje, može to da se izvede praktično ili je osoba u takvom stanju da je nemoguće protokol sprovesti, vodimo računa o tome. Vodimo računa i o tome, na primjer, kupka je fantastičan protokol za detoksikaciju organizma. Šta znači kupka? Kada sa toplom vodom, 50 litara vode, 2 kilograma recimo topljene morske soli i boravak pola sata u toj kupki. Tu kupku može da sprovede svaki zdrav, samo što obično nemamo vremena, uvek imamo neki izgovor, mi zdravi, na primjer da kažem, gde me sad baš nađe, sad moram, sad me ovaj čeka, sad imam ovaj posao, imam to i tako dalje. Šta se postiže tom kupkom? Prvo, dovešćemo do preznojavanja, a preko znoja izbaciti toksine pre svega iz limfnih žlezda. Znamo iz osnovne škole čemu služi ta bezbojna tečnost, da ona brani organizam od virusa, parazita, bakterija i istovremeno pomaže zaceljivanju rana i tako dalje, a nije dobro da se ona zadržava, da pravi takozvano masno tkivo, čvorove po telu, nego da ono što nije potrošeno, kao i venska krv koja nije potrošena kao pogonsko gorivo za naš organizam od strane ćelija, da se ponovo vrati u bubreg na dehidraciju, pa ono što vredi ide ponovo u jetru, što ne vredi ide preko stolice mokraće van. Istovremeno ta kupka, na primjer, čini to da očistili smo kapilare kože, a koža je najveći ljudski organ, to isto tako znamo svi, i preko kože dišemo. Nije dovoljno kiseonik ubaciti samo preko nosa i preko usta. I osobe koje su, evo, nažalost, kao što je ovo u Kočanima,
osobe koje su sa oštećenom kožom preko 2/3 tela samo mogu kiseonik da ubacaju preko veštačkim putem, dodavanjem i tako dalje, teško mogu da prežive. I upravo na taj način smo mi organizam na neki način i očistili od toksina i ojačali telo. Možda ćete nekada da probate tu kupku i vidjeti sami da možda poletite posle pola sata boravka u kadi. Vremenom se doliva topla voda. Kad se govori o individualnosti, takva kupka nije prilagodljiva, ne sme da se upotrebi kod osoba koje imaju srčanih problema, jer bi zagrevanjem tog dela tela moglo da dođe do onesvešćivanja, do kolabiranja, do možda gubljenja ne samo svesti, nego i života uopšte. Kada se radi o osobama koje imaju melanom, na primjer rak kože ili dekubit, neko oštećenje kože, so na ranu ne ide. Znači ovde u ovom slučaju, drugom slučaju ide 25 litara vode i kilogram soli. Kada su u pitanju oštećenje kože, onda ide kupka, ali ne od soli, već od odvara biljaka. Pa taj odvar biljaka nije isti za svaki problem. Ako je u pitanju samo zarasivanje rana, ide, na primjer, cvet nevena, 100 grama nevena i 100 grama hajdučke trave u 4 litra vode, kuva se nekih pola sata, a onda ubaci u kadu sa 50 ili 25 litara vode, zavisi opet da li je srce ili nije, u problemu i pola sata boravka. Kad je u pitanju lupus, na primjer, otežavanje hoda ili smanjena povezanost tkiva, na primjer, usred duže ležanja ili stajanja dođe do atrofije i tako dalje. Ide kupka opet sa odvarom, recimo, ovog belog sleza. Pa kad se radi o raku kostiju, najbolja je kupka od rastavića. Znate, moćna biljka do te mere gde mora sad da se vodi računa, bez obzira da li čovjek ima srčanih oboljenja ili ne, da deo srca bude iznad vode i tako dalje. Kad se govori o drugim ovim protokolima, kao što su ispiranje, irigacije, ubacivanje umetka i ono sve, zavisi od vrste bolesti. Nećemo da idemo na irigaciju kad su pluća u pitanju, nego kad se radi o problemu materice, na primjer, ili debelog creva, i to ide rektalna ili vaginalno ispiranje. I da vas dalje ne zamaram time, kad se govori o delovanju sa unutrašnje strane, govorimo o melemu. Melem je biljna mešavina koja se spravlja od 20 ili više biljaka, opet sada i to zavisi od samog pacijenta, od njegove krvne grupe, krvne slike, opšteg stanja ili testa intolerancije na hranu, pa sada gledamo da li se te komponente međusobno slažu, ako je više organa u problemu, znate, da li su one kompatibilne, da li jedna drugu ne isključuje i dobijemo biljnu mešavinu u vidu čaja i možemo s pravom da je nazovemo melem, jer će nam pomoći da zdravstveni problem rešimo čišćenjem probavnog sistema. Ono što je isto vrlo značajno jeste da u tom procesu izvršimo čišćenje jetre. Brojs, recimo veliko ime, Rudolf Brojs, u ovoj oblasti narodne medicine, govori da jetru treba čistiti 2 puta godišnje. Ja bi, da vas ne zamaram, ali samo da dignu ruke oni koji su to uradili do sada. Sigurno nema nikoga. Jeste vi, 2 puta godišnje, svaka čast. To je prava stvar. I to može da se uradi na više načina. Jedan način je pomoću rena na krsta da se stavi, ima i drugi da se pomoću maslinovog ulja, čena, belog luka i tako dalje. To sve imate u mojim knjigama, možete da vidite i da sebi omogućite da ono što je od Boga, da svi dočekamo 120. Mi sad često pominjemo i zdravicama da si mi živ i zdrav do 100. i tako dalje, a to je jedna u vozu rekla pokojnoj Branki, ovoj glumici, ona kaže ja imam već 107 godina. Dakle, ajdemo da sebi olakšamo život, da poboljšamo kvalitet i da produžimo životni vek. To bi bilo pravo rešenje. Dakle,
Taj melem koji sam pomenuo je opet vezan i za krvnu grupu, za krvnu sliku, za opšte stanje pacijenta, nije isti za svakog i to je ono za što nisu zainteresovani farmaceuti, jer zvanična svetska organizacija i farmacija deluje iz takozvane duboke države, njih interesuje samo profit i ništa više. Ono što ne može da se patentira, za njih to ne igra ulogu, vidite i sami sve, mi se zaklinjemo u našu decu, unučiće i tako dalje, u neke svetinje. Za njih je svetinja poslednjeg mi dolara, živi mi moj franak ili već neko bogatstvo, neke druge vrednosti su sada na sceni. Ono što se zapostavlja, a evo svedoci ste tu koliko vas ima, i oni koji su bili bolesni i onima koji ste pomagali, da li je nekome, ne samo od lekara opšte prakse, nego od onkologa, stručnjaka, specijalista za izlječenje tumora i kancera, rekao da dok traje proces iseljenja ne bi trebalo u organizam unositi ništa što je životinjskog porekla, kao da ne žive u ovom 21. veku, u veku istraživanja, u veku veštačke inteligencije, interneta i tako dalje. Doktorka Hilda Clark, američki lekar, koja je lečeći ljude u kliničkim uslovima imala uporednu grupu 20 pacijenata koji su uz potpis prihvatili da dok traje proces iseljenja u organizam ne unose ništa što je na bazi mesa, mesnih prerađevina, mleka, mlečnih proizvoda, riba, piletina, jaja, med. Nije i neće reći, čak imamo onkologe koji kažu kao baba Mileva preko plota, izvinjavam se zbog izraza Mileva, ona u kontekstu ovako abrova malo i ovako, da osoba koja nema nikakvog obrazovanja preko plota isto to kaže. Pa svi znamo da snaga ulazi na usta, ali i bolest i tekako ulazi na usta. Treba se od toga zaštititi, obezbediti. Ona je, lečeći tu grupu koja je prihvatila ovaj eksperiment, zajedno sa ljudima koji su primali hranu iz menze, trpezarijske menze iz bolnice, imala 20 puta veći uspeh. 20 puta, ekonomisti i matematičari znaju, 20 puta nije 20%, to je 2000%. Dakle, da li je moguće sada, a ona je uradila i studiju na tu temu, zaključujući da su paraziti uzrokovači tumorskih i kancerogenih promjena. Pa kako se oni hrane proteinima, belančevinama životinjskog porekla, to je nemoguće pobediti bolest ako podhranjujemo uzročnike, kao što je nemoguće vatru ugasiti benzinom. O čemu se radi? Ko je ovde sada taj koji koči sve to, zaustavlja sve to i tako dalje? Postoji nešto što obično se naziva zdravim razumom. Mi ne možemo, a da se toga ne setimo i logike, da to ne uzmemo u obzir. I sve to kad saberemo i sve ove propuste koji se javljaju, a i sam taj propust da se ne vodi računa o ne samo krvnim grupama, nego i ovom delu ishrane, onda imamo to što imamo. Ovdje imate kap krvi i upravo tu su biljke koje su neadekvatne, odnosno neće da se mi otrujemo ako koristimo gorka detelina za nultu, na primjer, pa onda kupina, kantarion, ehinacea, sena, jagoda i tako dalje. Neće, ali ubacivanje tih komponenata neće da da željeni efekat, nego vrlo često desit će se da nam naškodi. I evo pomenući odmah jedan primjer iz životne prakse. Kod nas, recimo hotel Rubin u Kruševcu, 600 zvanica, svadbeno veselje. Nakon završetka veselja 7 njih je završilo u bolnici. Dijagnoza trovanje hranom. Dijagnoza je bila tačna, ali pretpostavka da je hrana zatrovana nije.
jer bi se otrovali i drugi, je tako? Ali šta se desilo? Njihova nesrećna okolnost je bila u tome što su oni u kratkom periodu konzumirali sve ono sa takozvane crvene liste, doćemo posle do jedne takve tabele, i upravo organizam nije mogao to da metaboliše, da stvari, pa su otišli na ispiranje, klistiranje i tako dalje. Ko zna koliko njih je povraćalo odmah iza ograde ili usput, nisput, ili nedelju dana, kaže, posle ove svadbe ne mogu da se saberem, ko da me neko polomio. Uvek i tada, i kad su ta veselja, a inače, treba da se pitamo šta smo pojeli, šta smo popili, ali da se time ne bi opterećivali. Evo, imamo, znači, krvnu sliku, krvnu grupu, u stvari, tabelu, koje su to namirnice, koje su, možemo li da vidimo jednu takvu? Evo, vidite ovde, upravo ova leva strana tamo, stoje namirnice koje se nalaze u rafovima sveta, gore nulta grupa A, B, A, B. Ono što je obeleženo crvenom bojom, to je ono što se ne preporučuje, što je štetno. Kažem, nećemo se otrovati, ali organizam će to da prepozna kao strano telo i sva snaga, energija tela će se usmeriti da to što pre izbaci. Ono što je u žutom polju niti šteti, niti koristi. Ali pravi izbor namirnica je u tome da uzmemo ono što je u zelenom polju, što se preporučuje. A to nije ni teško, ni skupo. Nije to ono što nude nutricionisti, da brojimo kalorije, nego ono što je pravo gorivo za naš organizam. Mi, na primjer, nećemo da odemo na benzinsku pumpu pa da kažemo sipajte šta ima, samo da idemo, žurimo se, je tako? Nego reći ćemo čak i koja vrsta goriva za neka vozila. Nećemo televizor da uključimo na trofaznu struju, je tako? Niti mikser, možda nas ubije struja, ili na bateriju. Svaki uređaj ima neki svoj katalog. Moj savjet i predlog je da to se iz prsta radi, nije ni skupo da se uradi, da svako ima katalog za sebe, svoj katalog, da dočeka 120. to je od Boga. Da bi to uradili, znači, evo prilike kako da se to uradi na vrlo jednostavan i prost način, a u smislu podizanja zdravlja i kvaliteta zdravlja, poboljšanja kvaliteta zdravlja. Evo, to je ovde i opisano. Idemo dalje da vidimo šta je još interesantno. Ovo sam već pomenuo, idemo dalje sa ovim. Mogućnost sprovođenja terapije. Mi u principu, s obzirom da se ovde sada, i nemojte da zamerite što će ovaj deo da se odnosi malo na EPP, imamo preko 100 proizvoda u smislu ovih biljnih mešavina i između ostalog za iseljenje postoje dva pristupa. Jedan je da svako dobije biljnu mešavinu opet u skladu sa krvnom grupom, vrstom bolesti i stepenom oboljenja u suvom obliku i da priprema na način kako je to opisano, što reče jedan danas od prijatelja, ovim baš i kolega, lekar kaže da najbolje Richard Schultz savjetuje da sami spremamo i taj ritual u toku pripreme nešto znači. A imamo mogućnost da to dostavimo i u tečnom stanju i samo da krenete. Možda malo začuđujuće deluje da osoba koja je, recimo, pomenuću nekoliko njih, samo iz decembra meseca, koja je imala kancer pankrasa, vi znate koliko je to teško oboljenje, čak i kad je kancer repa pankrasa, dolazi do žutice, pritiska žučne kanale, pravi probleme. Kad se radi o glavi pankrasa, a posebno 4. stepena, gdje su lekari u Minhenu rekli da je to kraj, da 1 od milion možda ostane živ, za 20 dana boravka u Ribarskoj banji, gdje smo sprovođenje terapije izvršili uz pomoć lekara i osoblja koje se tamo nalazi, a želja nam je da to bude prva fitoklinika u Evropi. Čovjek je se vratio i kad je otišao na kontrolu kod lekara, bilo je iznenađenje. Ko vam je rekao da ste imali kancer pankrasa? On je otišao u drugu ambulantu, ne verujući ni lekarima koji su ga lečili, koji su dali dijagnozu. Potvrdili su ovo. Tek kod trećeg
počelo je slavlje. I on je zvao ovu iz Pinka, spikerku, kupio je čak i poklon, zakazao, hoće da, ne zna šta će čovjek od zadovoljstva, od sreće i tako dalje. Onda jedan, pomenut ću njegovo ime jer dozvoljava to, bio je također gost, ali ne kod Jovana Jeremića, nego kod Sapara, koji je bio maneken svojevremeno i sada je ovako u finom stanju, što kaže, bio i direktor televizije, ono sve. Kad je otišao kod kućnog lekara, doktorke sa kojom se nije neko vrijeme viđao, pa ono rezultate, ona kaže, Dragane, gdje si bio do sada? Pola Beograda poznaješ, čoveče, šta si čekao, ovo je kraj. Jedva sam, kaže, potrefio vrata da izađe. Došao je sa sinom da uzme Melem kod mene. Nakon 20 dana, kad je ponovo otišao kod lekara, oni su se iznenadili. On odlazi kod ove prijateljice i pokazuje nov rezultat. Pa vidi, kaže, Dragane, možda je to bila upala, znate. Pa kako prekjuče malte ne je to bilo kada si me otpratila da sam jedva potrefio da izađem. A sada, da li je ljubomorna, koji si mi onda prijatelj? Jesi ljubomoran što smo uspjeli? Pa nije bitno kako i nije bitno ko je pomogao. Ajte da pomognemo, ajte da izvučemo osobu iz stanja u kome se nalazi. Pa zar je uopšte važno ko je pomogao i tako dalje. Tako da imamo puno takvih slučajeva gdje izostaje empatija, sažaljenje. Nezgode se i problemi ne dešavaju uvijek drugima. To znamo iz iskustva. I zato ajte da budemo solidarni, da budemo parlamentarni i da budemo, što se obično kaže, da budemo ljudi. U ovom delu ovdje vidjet ćete terapije. Ovo gore što stoji, to je obloga od rena koja se stavlja u predjelu kičme. Za 3 sata u toku ispijanja melema od 12 dana jetru vraćamo da bude kao u novorođenčetu. Kada smo već uradili sve ovo što smo uradili pre toga o čišćenju, sada kad očistimo jetru i stvorimo uslove, a ona je laboratorija krvi, ona treba da nam da krv sa svih 117 parametara ali referentnih vrijednosti, pobeđujemo svaku bolest, znate, jer problem i dijagnoza je upravo data najpre na osnovu krvne slike. Znači, gledamo eritrocite, gledamo onaj rezervni protein, gledamo sedimentaciju, gledamo alkalnu fosfatazu, gledamo markere i na bazi toga se obično daje dijagnoza, odnosno dopunjavamo sa još nekim snimcima, brisevima i već šta. I dijagnoza teško da može da bude 100% tačna. Može pokušaj jedan. To samo ovaj gore može da kaže da li smo baš uspjeli, da li je to. Ali nije bitno kad mi sada organizam, kažem, očistimo toksina i pomoću melema očistimo probavni sistem, očistimo jetru. Mi smo telo vratili u stanje pre oboljenja, u vreme kada smo imali 16-18 godina. Šta ćete bolje? Kad sad sve tome dodamo redukciju hrane, da isključimo namirnice životinjskog porekla dok traje proces iseljenja i još 8 do 10 dana, pošto ima produženog delovanja, dobili smo ono pravo, dobili smo ozdravljenje. Nakon toga, kod istih tih lekara koji su rekli imali ste to i tako dalje, sada obično pitaju gde ste bili, šta ste radili, šta ste pili i tako dalje. Imao sam puno slučajeva čovjeka iz Kraljeva koji kad je došao sa sinom i sa suprugom, oni prevode šta on priča. Gledajući njegovu krvnu sliku, ja vidim da je situacija solidna što se tiče i hemoglobina i crvenih krvnih i svega opšte stanja, ali on ne može da govori. Pitam ga, čime se vi bavite? Kaže, imam stovarište uglja. Najverovatnije da ta ugljena prašina to izazvala. I kažem, nakon ove terapije vi ćete moći da snimite ploču. On je otišao sa osmehom normalno, da bi me posle jedno mjesec dana zvao i kaže, znate ko vas zove? Rekao, nemojte da pogađam, molim vas, ako nije skrivena kamera, nemam vremena za razgovore, recite. Kaže, iz Kraljeva, sad nije ni bitno ime, kaže, evo, kaže, ono što ste rekli, ali kaže, nije to sve. Rekao, šta? Kaže, juče sam bio u Beograd kod lekara, kucam na vrata, on kaže da, ja kaže ulazim, dobar dan, on sede, strovali su fotelju, a upravo je to lekar kome je dao 500 evra da ga kolje.
da mu gradi kanilu, da uči stomaka ponovo da priča, nema više A da je A, nego B da je B i tako dalje, nego bio bi invalid do kraja života. Riješili smo problem. Hoću da kažem da je lek bio u prirodi, sada je i bit će u buduće. Ko ne veruje u prirodu, ko ne veruje u njenu moć, plaća ceh. I taj zaokret prema prirodi, po meni i ova večerašnja tribina, jedan pokušaj i jedna molba i, ajde ne kažem zahtev svima vama, da se okrenete tom problemu na pravi način. Svuda u okruženju su biljke sa cvetovima, bez cvetova, sa listovima, sa onim delovima iglicama, sa plodovima i tako dalje. Nude nam se kao pomoć. Ta egzotika, na primjer, koja vlada kad su u pitanju visoka tehnologija, najbolji auto Mercedes, najbolji Grunfurt televizor i tako dalje, to je ok, to je visoka tehnologija, to je naš istočnjake ovdje prevazišlo, ali kad se radi o našim biljkama, o našem zlatu, samoniklom bilju, ne može da se sa nama meri niko. Sve je u našem okruženju, tim pre je to bolje jer udiše ovaj isti vazduh koji mi udišemo, isto ga sunce greje i isti su uslovi života jer živi sa nama i pomaže nam. Treba samo naći i na pravi način to iskoristiti. Ovdje se govori i o tome da imali smo par slučajeva i to moram da pomenem samo u decembru mesecu. Imali smo devojku iz San Galena koja je od puberteta, od svoje 15. godine, zbog multiple skleroze vezana za kolica. Nije mogla ni do toaleta da ode bez pomoći majke ili nekog odraslog. 8. dana je u hotelu Ribarski konaci prohodala. Ja sam rekao, sine, jel bi voljela da prohodaš? Ona se smeje, pa kako ne bi? Ko bi rekao, luda ne želi to. Rekao, ali bit će bolno, znate. I upravo bilo je tako. Ona od početka, Čikamića mi je rekao, nemoj da mi daješ ruku, ne treba mi štake. I 8. dana otišla je za Švajcarsku. Bićemo sada gosti, pozvani smo kada idemo tamo da vršimo promociju, da budemo njihovi gosti i tako dalje. Pa onda sam imao iz Beča, kad vam bečki lekar kaže kraj, znate, mada mi je žao da lekari govore da je nekome kraj. Lekari su se spremali, školovali, upućeni da ljudima pomognu i čak i u uslovima kada se nazire kraj, da malo ohrabrenja, da nade, optimizma. Čovjek koji je imao galopirajuću leukemiju, 52 godine, on živi i radi u Beču, inače iz okoline Požarevca. Ja ga pitam, kad si pošao? Kaže, sinoć u 10. Ujutru je stigao kod mene u Kruševac. Supruga vozila ili sam se vozila? Kaže, supruga nema vozačke. Jeste negdje odmarali? Samo kaže da uzmemo gorivo i da popijemo kafu. Rekao, to pitam zbog toga što da si mi po listu ovu dijagnozu i krvnu sliku je ovo poslao po nekome, ja bih rekao kako je ovaj živ. Kaže, to mi i bečki lekari rekli. Nakon 20 dana, ja kažem, ima nade. On zagrali me, počeo da plače. I išli smo u hotel Golf, tada još nije proradio naš hotel ovamo, to je bilo 2008. godine, da zamolim ovu vlasnicu hotela, pošto ovo nije zaraznog karaktera, nego oboljenje, i to je bio non-Hodgkins, više organa je zahvaćeno, leukemije, da li hoće da ga primi, da probamo tu da to uradimo. Ona kaže, meni je sve jedno, svi su mi gosti dobrodošli. Rekao, ovdje ima i nekih dodatnih poslova. Kaže, to treba da vidite sa ovim pomoćnim osobljem. Mi smo, išao sam po 2-3 puta dnevno, viđali se, sad treba ovo, sad ono. Kad je prošlo samo 12 dana od momenta kad je završeno sa terapijom, on kaže meni, plakao sam noćas u snu. Imam, kaže, 14 unučadi, sanjao sam unučiće, plakao sam u snu. Ja ću sad ovih 10 dana redukovane hrane da sprovedem u Beču. Da li se slažeš? Rekao, slažem se Mimi, ali ja imam jednu molbu za tebe. Sad sam ja rado, da vidim šta smo uradili. Još je rano, ali da vidimo šta smo sada uradili sa ovim, kakvi su sada rezultati krvi
i molim ga da odemo da da krvnu analizu. Kaže, za tebe sve sam da ne ubijemo nekog. Neće da ubijemo nikog. Otiši, uzeo je, urađena je, nemoj rekao da piješ kafu, nema ništa ujutru, odem da ga uzem kolima, odvezem ga tu u jednu Euromediku, da izvadi krv. U 2 sata stigla analiza, ali lekara nema da očita. Međutim, vidi se očigledno da je došlo do pomaka, do promjena. Sutra dan, ujutru, kod lekara, i ja ga sam zamolio, rekao, nemoj da daješ ovo iz Beča, nego daj ovo i reci o čemu je problem. On je dao ovu analizu krvi, lekar ga pita šta je sa vama, kaže leukemija. Kaže, ko ja budala vam rekao da imate leukemiju. Pa kaže, evo, i daje sad ono iz Beča. Kaže, prema ovim rezultatima krvi, vi ste zdraviji od mene. On od tuda izlazi osmeh do ovde, poče da me grli, okreće se oko mene, će da popadamo na asfalt, tu ima jedna kafanica, Lipov Lad preko puta. Možda zamislite koje je to ushićenje, koje je to zadovoljstvo. Nemojte da shvatite da ovo čini zbog EPP-a ili ono sve. Imam to i dokumentovano, jer su to govorili i pričali na televiziji, opet iz zadovoljstva, iz nekog osjećaja blagostanja. Nisu ljudi ni svesni koliko su zadovoljni time što su uspjeli da vrate zdravlje. Znate. Prema tome, opet napominjem, lek je bio u prirodi, sada i bit će u buduće. O tome govore i velike, mnogoljudne nacije, kao što je Rusija, kao što je Kina, kao što su Indija i tako dalje. Nisu se odricali toga. Mi smo, zahvaljujući Evropskoj uniji, pre svega Merkelovoj, koja, ako se sjećate, u jedno vrijeme bila uporna da se uopšte, da se ne smeju upotrebljavati biljke u procesu izlečenja. A te iste biljke, to isto naše zlato, samo niklo, to ono što oni nemaju, su hrlili da pokupe, da odnesu tamo u Minhenu, Beču, u Berlin i već gde, i da nam vrate po stostrukoj ceni u vidu tinktura, kapsula, tableta ili već čega. Jer to je lek, znate. Ovo što ovdje još vidite u Ribarskoj banji, mala preporuka, sve ovo što sam ispričao može i sada da se odradi. Imamo lekara koji sve to prati, medicinsko osoblje koje također nadzariše i kontroliše, i ja imam 3 lekara konsultanta za slučajeve koji nadilaze neke moje mogućnosti, htenja i želje, i upravo pomažu mi da na tom poslu istrajem. Ja vas dalje ne bi zamarao, još jednom vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se na ovako velikom skupu i strpljenju što ste me saslušali, i želim vam svaku sreću, brzo ozdravljenje i 120 godina da proslavimo. Kad god budete rekli, dolazim na proslavu sa velikim poklonom. A сега, она што го зборуваше професорот, луѓе излечени од карцином, ќе видите преку видеозапис за нивните сведоштва. Тука фалат 2 пациента од 2 жени од карцином на мозок, излечени за 17 дена, така нешто прилике. А сега ќе видите 2 пациента, еден од рак на панкреас, а другиот од рак на плуќа. Gospodin Ivan je došao samo inicijativno iz Minhena juče da bi podijelili ovu informaciju sa ljudima koji imaju zdravstvenih problema. On nije lekar, on je Bog. I znači on je stvarno mnogo naroda lečio. I on je za mene Bog, on nije lekar, nego Bog. Znači, svaki ko ima kao neki... neko pomogne u životu, ja to skroz razumem. Ali evo, jeste vi u procesu lečenja stijel meso? Jesam. I sjel meso. Meni se isto vratilo drugi put leukemija. Ja sam bio u remisiji nekih 120 dana. Remisija vam inače to je stanje kad je čovjek zdrav, bez znakova bolesti. Bio sam 120 dana u toj remisiji, posle toga mi se vratila bolest, onda su me vratili nazad na lečenje. Sve ponovo iz početka, terapije, druga transplantacija. I od tad, kako sam to obavio, evo, ja sam miran već nekih 8 mjeseci otprilike. Da sam u remisiji bez znaka bolesti. Ishranu sam regulisao malo. Nisam još u potpunosti i dalje jedem pomalo meso. Ne mogu da ga se odreknem tek tako. Morate. Moram.
Ono što je odjeknulo u dnevnoj štampi, to je da ste uspeli da putem lekovitog bilja, je li tako, negde pobedite malignitet koji vas je zadesio. Imali ste problem da dobijete uput za skener pluća, je li tako? Sva sreća, da. Niste mogli da dođete na red, što je meni potpuno neverovatno. I onda se u jednom trenutku preko vašeg zajedničkog prijatelja pojavio, odnosno dobili ste preporuku za čuvenog Miletu Manojlovića, je li tako? Iz Kruševca. Tako, iz Kruševca. I on je vama pomogao da za 12 dana izlečite svoj malignitet. I sad neko ko sluša u ovom trenutku pomisli, Bože, kako je to moguće, ljudi se godinama bore sa tom pričom karcinoma, ne daj Bože. Dakle, kako? Znate kako je to moguće? Ja svima kažem, ima dosta skeptika koji, kad je bilo u nekim novinama, pa je bilo 80% pozitivnih kritika, 20% negativnih, kako može maligno tako da se izleči. Ja sam 2 meseca kašljao, temperaturu, tamo, vamo, ono, slabo sam počeo da se krećem, ja nisam mogao 2-3 metra više da krenem. Znači, 14 kila sam oslabio. Sad sam povratio nekih 7-8. Znači, nisam mogao da stojim, nisam mogao da dišem. Ja odem sutradan kod Đorđa Laloševića, koji je naš najbolji rengenolog ja mislim, u Evropi. Kaže, on mi se ne sviđa, kaže, liči mi na maligni tumor. Zvao sam jednog, drugog, trećeg lekara, strašno sam se razočarao, bilo na Dragane, javi se sutra u 10, javi se u 11, javi se tamo. To se ne ve nikada. Da, rekao sam, taman umro, više nikoga neću da zovem. Ljudi poput Milete Manojlovića, koji je jedan prvo jako prijatan čovek, jako pametan čovek, jako obrazovan, kulturan, on izgleda kao da ima 60 godina, izgleda mlađe od mene. Da. Ja kažem, Mileta, kako tako izgledate? Kaže, znam šta jedem, šta pijem. On mi je tu dao terapiju, znači on leči sve karcinome. Putem vaše krvne slike. On mi kaže, pošaljite mi dijagnozu, krvnu grupu, šta ja znam tamo sve. Otišao sam kod njega da kažem, to je jako, jako zahtevna terapija. Jako zahtevna terapija, jer ja sam, pored tog mazanja, pored tih gorkih čajeva, pored svega toga, imate 7-8 puta dnevno obloge po 2 sata koje držite. Znači, maltene mene sin podsjećao, mlađi, bio svakih 24 sata uz mene. Taj da menjamo to, da menjamo to. Znači, bio sam ufalčovan, kao ono za povrće, što se ona plastika, što se radi. Rekao mi da ne jedem meso, da ne jedem mleko, mlečne proizvode i jaja. I mogu vam reći, ja sam već 9. dan polako osetio da bolje diše. Još 12 dana, to nije samo 12 dana, 12 dana traje njegova terapija, još 12 dana treba da se metabolički to sredi. I ja posle 12 dana, kako se da kaže, Mileta, da radim skener, kaže, nemo još. Ja rodim tek 26. skener pluća, odem kod Laloševića, sva sreća što on bio u nekoj gužvi. Kad sam odradio, mi rekao mi dođe 12 sati kad očitam i on kaže, Dragane, beše neki tumor ovde. Ja kažem, Đole, ne seća se da sam mi rekao. Sad je meni bilo neprijatno da njemu kažem. I kad sam na kraju otišao kod pulmologa, žena pulmolog mi kaže, nemoguće. Kaže, ovdje imate maligno obolenje, ovdje imate fibrozno tkivo. Pretvorilo se, znači, na istim mestima da je fibrozno tkivo. Idite, kaže, ponovo na snimanje. To je bilo 26. maja. Rekao, gospođe, nemojte, sad sam bio na skeneru pre 4 dana. Kaže, ne, idite na običan kako se zove, snimak pluća. Gleda žena, čisto je. Pre 2 meseca, sad sam bio pre nekih 10 dana, opet je čisto, sve dobro, imam emfizem pluća, zato pomalo kašljem i opštretni bronhitis. I kaže, evo ovi naši rengenolozi su kao gledali te snimke. Da, umeđu vremenu su snimci bili kod nje. Ona me zamolila da nosi profesorski na medicinskom fakultetu. Da ona to pogleda, jer kaže, sa tako nečim se nije srela u svojoj karijeri. I ja kad sam došao sada, ona kaže, evo rengenolozi su rekli da je to možda bila neka upalna promena. Ja kaže, doktorka je jako fina, ja ću se kod nje lečiti i dalje ako se ne naljuti zbog ovih reči. Ja kažem, doktorka, pa vi ste mi rekli da ima maligni tumor, kad ste gledali to. Pa, jesam, ali... Možda je greška. Nije sad da vam kažem, nije sad što kaže moj sin, kaže, možda im je sada neprijatno da oni sad napišu, izlečen sam, ali uopšte nije pitala čime sam se lečio, da se s nečim lečio. Dok pričam sad ovu priču, gledajte, mene je zvalo stotine ljudi svaki dan. Znači, ukuca se Mileta Manojlović, Mileta Manojlović, gmail.com, tamo mu se šalje sve. Dakle, mail je miletamanojlović@gmail.com. Ili samo na netu da ukuca Mileta Manojlović i izaći će to. Da mene više niko ne zove, 40 telefona dnevno. Tu smo da pomognemo ljudima i verujem da će ova priča uroditi plodom, da svi oni koji imaju problem i koji mogu da reše problem zahvaljujući tom čoveku, da to mogu da učine. A poslednjih godina sve više ljudi se okreće lečenju alternativnim i prirodnim metodama. Stoga smo mi danas doveli profesora Miletu Manojlovića, koji je kandidat za Nobelovu nagradu upravo zbog svog doprinosa lečenju putem biljaka. Mileta, dobrodošli. Ovdje vas našli. Trenutno prikupljate dokumentaciju kako biste se kandidovali za Nobelovu nagradu. Ideju je dao doktor Vuk Stambolović, veliko ime
i osnivač dojen u osnivanju alternativne medicine u bivšoj Jugoslaviji. Inače, recenzent za sve 3 knjige koje sam izdao. I zadnja situacija koja je dala ideju, odnosno podstrek za sve to, je upravo bilo iseljenje pacijenta iz Nemačke koji je imao kancer pankrasa, glave pankrasa, gde su lekari digli ruke i on je nakon 21 dan posle moje terapije, kad je otišao kod lekara, to je bilo takvo iznenađenje, da ne pričamo o porodici, a i o njemu, pa se on oduševljen javio i u tom trenutku dr. Vuk Stambolović kaže: dragi moj prijatelj i kolega, ajte da apliciramo za Nobelovu nagradu. Kako vi to pomažete pacijentima? Pa evo, odlično pitanje, a odgovor bi bio: nije čarolija. Zvanična medicina je ta koja će dati dijagnozu, koja će dati analize i ovo sve. A lek je bio u prirodi, sada i bit će u buduće. O tome govore i mnogo ljudne zemlje, kao što su Kina, Rusija i tako dalje. Kako pobediti rak? To je knjiga koju ste izdali 2019. 2012. godine je prvi put izdata knjiga i prvi put pristup u ovom procesu iseljenja narodne medicine u skladu sa krvnom grupom. Dakle, prvi put da se neko okrenuo lečenju u skladu sa krvnom grupom, a poznato je da zvanična medicina krvnu grupu koristi samo u 2 slučaja, kad je transplantacija i transfuzija. Dobro. U drugim svim slučajevima se uopšte nikada ne pita, niti se o tome govori, naročito kad je u pitanju određivanje terapije. A vi, naravno, dobijate podatke i analize koje daje zvanična medicina. Zvanična medicina. I onda vi pravite kombinaciju. Preparate izrađujemo pre svega prema krvnoj grupi ili testu intolerancije na hranu, uvažavajući još jedan važan segment, a to je redukcija hrane. Ono što, nažalost, zvanična medicina ne da zapostavlja, nego uopšte ne želi da primeni ni po koju cenu, verovatno zbog uticaja Svetske zdravstvene organizacije, koja mislim da danas čini lošu uslugu svima nama. Dakle, ovdje se radi integrativna prevazilaženje tog antagonizma između zvanične medicine i ljudi koji se bave alternativnom medicinom, što je, mislim, Božja promisao. Insistiranje da se alternativnom medicinom ili ovom integrativnom bave samo stručnjaci iz oblasti medicine je pogrešan pristup, jer Božji dar. Da li može lekar da se bavi bioenergijom? Ne može da je nauči. To je ono što od Boga dolazi. Drugo, kad se govori o tome, ne treba uzurpirati neko zanimanje, zvanje ili pomoć. Slušajte, ovo je istina, ovo je jedan mal del. 2 ženi rekov od karcinom na mozog, međutim, го nemаме това видео od opravdani причини. Profesorът прави чуда и да му посакаме да не живее 120 години. Да кажем още една работа. Професорът Милета Манолович покаже на голема хуманост, тоа е на негова идеја. Тој ќе спреми неколку мелеми за оние наши дечиња кои има тешки изгореници во Кочани, ќе ги прати на адреса, а јас ќе ги унесам во Црвениот крст на Куманов. Професоре, благодарам.